Balo tamong malapit ning mayari ining Easter week ay ni. Bakit? Kasi sasabihan na kay katamo at suno king pasiga na ning dagat-dagata ning Tiberias o the Sea of Galilee. Emo, manibat anyang sinubliyang mebye ing ginu, metong karing bagi lagi dang sasabihan ding anghel, ampo pa ing ginu mismo, nga nang makanyan, munta kayo Galilea, makikit ko kayo o mikit tamo ka rin pasibayo. Kaya Galilee is a place of meeting and it is a place of reminiscence. Kaya nung lawin niya yung kwentong ini, ne karakalbagi, papa alala karing alagad. Lalo na kang Simon Pedro, tanda ng tamo, anyang minuna lang mikit ning ginu, anyang sinakaya ing ginu, keng bangka ng Simon Pedro, emo kabukas na la namang alang arakap ayasan kanta. Pero sabi ng Simon Pedro, ginunong sabihan mong ibaldug kong pasibayo, ibaldug ko la. At may karakap lang dakalasan. Emo, kebat sabihan da, deta ka nung adwang bangka, edo akat mo na lang mangaragulasan. Anyapin ngening ngaldong hindi uling metong yung bangka. Ede kanuasa ka itang lambat. Ginuyod de. Siguro itang metong abagye dapat tamong lawin. Tingkay dapat ating panahon malikid tamong. Migunam tamo karetang milabas. Ban kita, emo itang mabiyasa tamo ketang milabas. Nuneban kanta pasiklaban ng pasibayo, paningasa ng pasibayo, itang lugod, itang panandam anyang mag-umpisa tamo. To re-enkindle po, the first love and the first experiences that we have. Emo, nyapin po yung metong karing simbolo na ning Easter is the Paschal candle. Metong ayaping makasindi. Uli na ning dapat palablaban ng pasibayo. Kasi ning kay kabang lulwat tamo. Ning kay milalako na itang kekatamong panandam. Ning kay we become desensitized. When we do things often, anyang minuna excited tamo. Anyang minuna we were full of the Spirit when we were trying to do this. Pero putang lulwat, bala mo, uling maging ordinaryo namo, pare-pareho namo. Ding kayo, uli na ning etalaya kakit, ding taong pagsilbihan tamo. Gang soso palipit namo, pwede na. Pero sana, ing sasabihan na kay katamo ning Easter, magbalik ka. Lawin mong pasibayo. Fall in love again with your first love. Itay metong karing bagi sasabihan na kay katamo ning pamanyubli ng mebye ng ginu. Biyayan mong pasibayo itang menga matena king biemo. Anyapin, itay metong karing bagi. Nyapin din kayo po makalungkot hanggang ini. Potang miraras ing malaldo. Hanggang ini po tension niya pa. Ing pamamasang pasyon hanggang Biyernes, oring aliwa, hanggang Sabado. Ako po, simple yamo po. Dapat ating panahon para migunam ketang binasa tamo. We have been reading the Passion for how many years? Pero po yung kutang, pigo naman taya. Ita pong metong kong history teacher. Sabi na, the Passion was one of the things that the Filipino actually used to inspire the revolution. Ay, nyapin po kano mig-revolution lalaban ka ring Espanyol deng Pilipino. Uli na ning pasyon. Sabi ko, sana nung makanyan mo naman ning pamigo na magagawa tamo, siguro it is not only a revolution against an oppressor, but it is a revolution that hopefully will bring economic change and development to the Filipinos.
Huning po yung problema na ano po, yung pasyon ng kay gagawan tanyang tagnan, ban kanta, mangan libri. Ning kay po yung pasyon, gagawan tanyang tagnan, ban kanta, sugal. Po. Kasi po ning kay, balaan po lami yan naman yung pasyon. Atin mo naman pasakla. Atin mo naman nung nano kaya binaning pasyon. Kaya po, siguro dapat lawenta mo. Eh? At sabi ko ning kay, lagi dang sasabihan, among itay akasanayan ni. Lalon mo naman yung akasanayan. Nung makapagbanal itang akasanayan mo, siguro dapat mantun aliwang bagi. There is a time to change. If it does not bring us holiness and closer to God, then there must be some changes that we make. Eyo ko po mimisquote. Eyo ko po sasabihan maroking passion. Po. No, that's far from what I am intending to say. Pero po dapat, let us look at our lives. Do we have time to reflect? Kasi po, ngayon panahon tamo, kaya nakatamo karakal gagawan. Eta na makapanisip man. Eta na api pagunaman at api pilasan man, ingke katamong dirikilan king bietamo. Anyapin po ning kay, we do them mechanically. Anyapin po ning kay, agyang pong etabalo, maging Marxistana. Po. Bakit po? We just become agents of production. Itamo po, alana. Basta tagawa ko yung obra ko, miyari na. Pero po kay katamong Kristiyano, sasabihan ng San Pablo, tamo sana kakalingwan. Ing pagsilbihan tamo, ela tao. Nune, ing pagsilbihan tamo, yapin nga pong Ginoo. We do not just work for a salary that is given to us here in this world, but we work for a salary that will grant us a key to everlasting life. Anyapin po, ito yung netong karing bagay, siguro dapat tamong lawin. Kaya ba't po? Iyaning sasabihan na nining alagad apakamala ng Jesus. Iya ing Ginoo. Nandin po, anang makanyan, itiing batong sikwilda. Yap ing meging peka, maya pa bato. Nang kayi, king bieta mo, we feel that we are unwanted, unappreciated, unloved. Ngapin po ring dakal ngeni, dakal lahugot din tao. Bakit? Kasi dakal karela ing panandamda, alang lulugod karela. Or they are not loved the way they should be loved. Anyapin po, dakal na rin maka-relate ka rin kanta ng Moira. Kareng heartbreaks. Bakit? Kasi ako lang ang nagmamahal, hindi naman ako minamahal. At kung minsan, nagmamahal na nga ako hanggang sa nasasaktan na ako. Pero po yung sasabihan ng ningapong Ginoo, na ano po, nung Kristo sikwilde, kebating peka, maya pabato. Siguro dapat lawin tamo. Pota naman kasi, we have been placing ourselves in the hands of people who do not know how to appreciate us. Let us know that we have a Father in heaven who has always a place for us and who has always praises to appreciate each and every one of us. Nung ilagay tala mo ring sarili tamo, king gamat na ning igpata mo. Panandaman tamo, ing lugod ampong pakamal. Panandaman tamo, kalupa na nining alagaday ni. Asabi tamo,
iniinggino. Anyapin sana, King Beatamo. Let us not only seek for human praise and appreciation. Let us not only seek for the acceptance of people. Kasi ring tao, maligwalang mamula. Potang atin lang burike ka, appreciate da ka. Potang atin lang burike ka, o atin lang kailangan ke ka, ay rugo, sabyandangan, ing buri mong damdaman. Pero, potang alanong burike ka, aru, Diyos ko, miyadya na ka, kasi potang makagulot ka, akdakanda na ka. Makayadya na ka dapat, pakaramdam, karetang bagi, ay mo man isipan damdaman. Pero, nung buri mong damdaman, itang mayap ampong masanting keka, agyang potang mikamali na ka. Agyang potang ding ega-naga sikwilda na ka. You come to the Lord, and you will always hear from Him, a loving Father, because He always has a place for you in His heart.